Number one, ukungazithembi nokuzinyeza to a point ukuthi ekungazithembeni kwabo nekuzinyezeni kwabo bangena ku TikTok befuna into ezogqiba lento abazinyeza ngayo ukuze kungaboni ngoba abantu abaningi abayinyezayo baba nento yokuyitshela bayabonwa ukuthi bayazinyeza. Ingakho uzobabona bethuka abantu ngama fake account because bane anger towards themselves ngempilo yabo private asingayazi. Maybe ngena kwi social media kube ngazi ukuthi bayabonakala ukuthi abekho kwi level. Ingakho usicela uma ngene ebona babudlamini epost imoto entsha. Usicela uzocabanga ukuthi babudlamini uthwele. Uma seyamthuka ubabudlamini because ngicasulo ukuthi le ndoda yenza kanjani izinto zawo zenzeke kanje without knowing ukuthi babudlamini behind closed doors behind the scenes uyasebenza engalali uyabona. So meaning that into oqala nje ungabalandela abantu ozofile ngazi ukuthi bayakushiya ngesigaba. Landela abantu obonayo ukuthi okay bakulesi sigaba okusona ufunde kubona. Mhlawumbe mawulandela abantu abangaphambili kwesigaba sakho balandelele ngenhloso yokuthi ukwazi ukuthola benza kanjani ukuze babe yilento oyifisayo ngoba lento yobujongo nokuthi ngiyinsizwa yabona emakhaya noma emalokishini beyenzeka lento uthola ukuthi umfana oyimiselile wasebenza wafunda uma sebuya ngemoto yakhe elokishini uzwa amajiti ehlele esitamkokweni noma ehlele esitolo ethi hayi uhamba ngemoto entswempi impela uyasihlula ngempilo impela kodwa mangathiwa ayishayani ngeke angihlule mina. I think uyayazi lento babudlamini yini eyenza ukuthi umuntu asho njalo ukushisa ukuthi uyabona ukuthi nangu umfana omncane ephumelela. It's either mina ngidlale ngethuba or it's either mina ngihlale endaweni la khona ngekho khona umuntu ophumelelayo. Masucasula ukuthi lo yena uphumelele kanjani instead yokuthi uzehlise njengojongo uhambe uyobuza ukuthi jongo la kwethu nakho ubuye uthi drive imoto nakho usuplastela kini Zoso nakho usuwakha istage wenze njani instead yokuthi thina sizehlise sibulawa iego nepride singafuni ukufunda mase sigcina sesithuka sigcine senza lento ebizwa ngokuthi ukwehlisa isithunzi somuntu ngenxa yokuthi sicasula ukuthi asikwazi ukwamukela iqiniso lethu lokuthi amanye amajonga ayasihlula hayi ngoba esihlula ngoba enemali inkinga amanye amajonga focus ezintweni ezibalekile. Ngiyaphinga lento lengaze ngankanti ngiyekutheni ke ngiyafisa babudlamini le platform ekanje engathi ngangavaleka ngisho selfihliwe ithambo lamfowethu umvelasi ukuthi siphinde sibambe lento yabo live kanje ukuthi ake sikhulume nsamajong ukuthi nakho lokho ukuthi uthi uyijongo impilo yakho wena eyamantombazane imali encane oyitholayo yemantombazaneni ushawa ilo self confidence akugona ukuthi uyawathanda amantombazane inkinga ufuna ukuyisurrounda nabantu abazokutshena lento ofuna ukuyizwa awufuni ukuyisurrounda nabantu abazokutshena iqiniso ngoba lento yokuthi ube nezintombi eziningi ufuna ukufihla le yanto yokuthi uyazazi wena ukuthi awukho ndawo ngempilo manje uzolanda ezinye inkinga mase igcwele lezi inkinga zeingane eziningi izintombi eziningi ezikuthukayo usuyofuna ukuyokhipha ienga yakho kubantu abakwenza ngalutho omunye azabhulisha abantu athuka abantu haye ngibuye nje kancane ngoba la kulento yamaskandi kulabantu abathukanayo kuye kubuza umbuzo wodwa uthi madala kanje madoda sewungaze nje impilo yakho yonke wena ulwela ukudefender indoda yokomunye umuzi esebenzayo wena usebenzi uthenga idatha lokuzolwa nje ulwimpilo zomunye umuntu iyaphhi leyo nto iye kuthenini because ubuqhwaga sibusebenzisa endleleni endaweni ewrong yaba mina ngisiqhwaga ngokuthi ngifuna ukushintsha impilo ngoba imina ngiyedwa umfana ekhaya ubuqhwaga bami angibusebenzisi ngesibhamu ubuqhwaga bami angibusebenzisi ngokuthuka abantu kodwa ubuqhwaga bami ngibusebenzisa ukuthi ngeke ngife impilo yami ingashintshanga but khona abantu abathi ngeke ngife usibani ngamdicilelanga phansi. Ingakho ke ngithi ake siyekene umona mawubona ukuthi ubona umuntu ephumelela ungammoneli zama ukuthola indlela yokusondela kuyena ufunde ngoba ungafunda komdala ungafunda komncane ukuthi kwenziwa kanjani ukuze uphumelele. Yabona nje ngiyalinganisa ngiyaxolisa ukukhuluma ngoZoso inkinga umngani wami uZoso umfana omncane kodwa ngiseme ngibone eqala kwakhe lento yestairs angena amajongo athi ayithwele lento nani hayi ngoba ethwele inkinga sicasula ukuthi lo mfana lo simthathe kancane ngoba iminyaka yakhe imncane kuneyethu kanti ukuzehlisa siyombuza iZoso ngeke wasihlula kangaka manje wakhe istairs wenze njani noma ungayisho sakujoka kodwa uzophuma unesifundo sokuthi wenze njani manje into esishayayo ubuqhwaga bethu sibusebenzisa ekutheni sifuna ukubulalana sodwa njengoba ngilinganisa lo othathe impilo kaSiqiniseko uzuze ongathi uyabheka babudlamini mhlawumbe uneyinkinga zakhe naye lezi inkinga lezi ayipheli ubeyitshela uzoqeda inkinga ngokuthatha usiqiniseko umphefumulo wakhe kodwa
ayiphele lezi inkinga usazofuna omunye umuntu ezokhipha kuyena isiqunga lakhe. So engizama ukusho bafowethu ukuthi ngiyacela babudlamini le platform ekanje ngingenile nje angazi kakhulu angazi lutho kakhulu ngezinto zomaskandi nezinto zamasiko kodwa ngiyilling ukufunda nami ukuthi insizwa noma ijongo liphila kanjani. Yabo nje mina angazi nokuthi makwenziwa umcimbi ukuhlaba inkomo ithini kodwa ngiyilling ukufunda uyabona. So engizama ukusho ukuthi ke ake siyekeni majongo ake siyekeni bantu besilisa ake siyekeni izinsizwa uqala ngezinto engenamsebenzi musu ukuthenga idatha uthengele idatha ukuthi ufuna ukuzongena ko live la ikhuluma khona ngokuveza amabele nenkomo kodwa uyabona ukuthi wena indonga zakini ziyavuza musu ukuthenga idatha ungene ku social media uzothuka abantu kodwa uyazaza usebenzi uyabona nje babukhuluma babudlamini mhlawumbe unayo i-job opportunity mhlawumbe udinga udriver nawe babuzikode njengoba la mhlawumbe udinga udriver mengingena mina ngithuka abantu kodwa ngine license angisebenzi ngizogcina ngiqasheke kanjani angeke ngiqasheke ngiphuca amathuba. So ngiyafisa ukuthi abantu besilisa batshelwe iqiniso ngoba lento ukuthi bangene ko live la ikhulunywa khona into engayisiphambili iyona ebadileyayo ukuthi bahlangane neqiniso elizobakhipha kwi comfort zone mase bebaba baba bakusasa ngoba thi ubudoda abukhulelwe. Ngikutshela ukuthi sengiyavala kunomuntu ona 40 babudlamini ubehave njengomfana ona 14 kodwa khona umfana ona 20 ose university abazali bafa emncane unosisi bakhe nobhuti bakhe imali yaka NSFAS umeyithola akathenga into ozogqoka nama roll on uhamba uyokondla osisi bakhe nobhuti bakhe ekhaya kodwa lo ona 40 uyayithola imali but because akafuna ukukhula ngomqondo uphiliswa komfana ona 14. So bengicela bafowethu ukuthi lama platform kanje even nala singahlangani khona kuthokutha kuphela makuthiwa nje kuyenzeka ukuhlangane mhlambe entweni eyigathering entweni mhlambe nje umhlangano umhlangano entweni nje platform lesingahlangana khona kungabi khona umcimbi ngoba lento ukuthi njalo kuyajive kuyagidwa asitholi ithuba lokuhlala phansi sidodisana ukuthi hayi madoda musana uganga imizi yoba bayivukile ngoba nina nichitha isikhathi abanye abahlali nezintombi bakipitile abafuna ukutshena iqiniso abanye bathatha imali yokugcina bayo invest ekuthwale abafuna ukutshena iqiniso ngoba bafuna ukusikhohlisa ngamanga. So ngalo magama ngiyayibonga kakhulu le platform nale nkulumo ekhulunywa la uNkulunkulu nje bafowethu engathi angasipha unembeza uNkulunkulu ngaba lithi iBhayibheli ungamsaba umuntu okwazi ukubulala inyama engakwazi ukubulala umphefumulo nalo othatha impilo yasiqiniseko unamandla ukubulala inyama kodwa kasoze abanamandla okubulala umphefumulo. Ngiyabonga kakhulu. Mfowethu Ncube siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu amazwi akho makhulu kakhulu mfowethu uyabona lamazwi abekayo makhulu. Ngicela ningikhumbuza bafowethu noma sotetela uKhumalo lethu usizi inhlapho uyena uKhumalo ngithi yebo uyena baba. Okay mfowethu siyabonga bafowethu siyabonga kakhulu sizo ubani bese umdedela kambe emva kaMncube uMahlasela udedela uMahlasela sidedela uKhumalo bese sidedela laba ababili lapha nangu uGqila Dlamini